Jotono khulumka ani channel no norok subscribe khlaya kungka angka subscribe khlai di angte bo ketal job advertisement te online information related video sanamu norok ni bagai angkai phadinai lei tini kaisa ikonai di working interview talangjang nai omo 15 January 2022 11 am o talangjang nai boni notice rwjakha 4 tarik January 2022 o angkai omo Agartala Government Medical College ni bwkhaktwi di Department of Microbiology angkai boni address angka Kunjobon Agartala Tripura angkai phadinai oro tam sanjaka nai di oro Microbiology Department sanjaka Agartala Government Medical College ni bwkhaktwi omo angka purely contractual basic nai angka o jaga phadinai lai post tamo post angka ikonai di pharmacist tongo oro masa talangjang nai khoroksa o jaga o 12 pass nai di in science subject o pass angka ngo tai diploma in pharmacy khlaijak tongkhai bo oro apply khlai mano angka oro kaisa post no tongnai angka oro experience sanjaka ikonai di angkai tai preference rwjaknai je computer science o knowledge tongnai rok no preference rwjaknai angkai o jaga o per month o 18,000 ke rwjaknai bongno omo naidi purely contract basic singnai angka oro sajaka not omo 40 years ni kaba angkai accept khlaijak lak angkai oro sajaka naidi interested candidate tongnai omo naidi interview ngnai 15 tarik January 2022 o 10 ta ni simi 11 ta am o oro sajaka noni original documents tai recent photocopy tlangai je documents qualification documents tongmani tlangai boni iko address o thangai Kunjobon Agartala Tripura o thangai noni interview najangmani ulo selection nai angkai oro sajaka nai di tekisa nai di no travel allowance nong no thangnani interview o thangnani rang rok rwjak lak angkai norok nijeni rang bai ma thangnai angkai iko oro nai di omo boni official address angkai je qualification tongnai je interested tongnai thangai nai di angkai norok ani channel no subscribe khlaya kungka ba subscribe khlai di ang daily no katal job advertisement te online information related videos sanamo angkai je interest candidate tongnai to thangdi je microbiology department porijak haike 12 pass omo science subject o pass jak haike diploma in pharmacy khlaijak tongnai rok borok apply khlai naimano angkai tini bage amsung nong sito jotono no hambai।